APSLC atung si election ta High Court Council long cari long po jai kathar si CM po contract kachi thak po sakuri kachi thak po masih dak educated youths po pak setan nato ciklon chok par kala mahone on Council of Trans dengan force gifting alam tum pulo High Court long case pidamen lo nato order High Court long ta case high end kusi hal bang so orang kena misi election apa no non abihu MP election ho mo ho election campaign lo na DPS sudah leader re election alam lo ho ini kita nege upi pun nege ada alam tum pulo High Court long case high end lo tidak melo handang lo akes jujera handang lo ane तुम परसुदा मेरे लो मतलब ठंडा तो उपिया पॉलिसी एपीएसएलसी तुम हाई कोर्ट लो री इलेक्शन अब उठा केस पीएन तो केस तुम उपिया पॉलिसी हाई कोर्ट लो परसुदा मेरे why do they fail to pursue the case on re-election in high court BJP लो ben tangka cuman biar pak election manifesto लो ta lamke apa re-election uठा एपीएसएलसी apa election manifesto लो non election meeting lo tan no hok ni ai upia por kwai tapi mang hu ko masih dicek jadi tu kita tahu bangke BJP lo masih poisa wan kasi election meeting lo kan re election alam bang media he lo high court lo kan latung case parsu da mahir latung pulu non tribal amen paro amen kiche amen voter list ni thanet lata kacu bay mati lata high court lo case high end lo na lo te high order kupisi paro kiche kan idut bak kanta amen in tham punya ter lo lasi lata kacu bay rada kan turpa non turpa ka pike election manifesto lo dalam mata tokte non lo election meeting ke jai kata kan to kofra ni jai even antong inti ta ni jai bikram anse ta ni jai Samsung Neron tak dia है राजन टीमू tak dia है राजेश विष्णु tak dia है माजो APSLC leader ta non tribal amen voter list dan kangkhan alam election campaign along ning dia hai last ningkan Congress dan BJP kan ke sorsa seleksi APSLC akan nok ASC akan nok sika sorsa ningkan por angka sorsa ni itu apa lain lo dia tu biasa sih kan kita cakap, dia tu cakap regional party tu apa, cakap ni, dia tu kubang lo kan regional party kali ni, election commission lo kan registration dah adalah lapian lapu mah bangke, Meghalaya lo sama kita, dah kan yang lo kan regional party kali tak kubang lo, sekarang non nomination paper lo eklandang, nomination paper lo ke independent, tu sudah ke cetok nak poster lo independent lo, tumi tinggal apa lo tu cipin lo, within bracket APSLC, vote for JI Qatar independent candidate within bracket APSLC, APSLC itu, APSLC kali, JI Qatar candidate lo ni dah cipin, candidate kalau MP lo independent lo, alang si MP candidate, boleh APSLC ta, kan alang MP candidate, double alam tum pulo yang itu simbol ke torchlight mungkin where is torchlight symbol of the APSLC where has it gone whether the torchlight has gone to London to look at the Queen I can check lapen the election affidavit of JI Qatar as stated in his nomination paper is against the customary law of the Karbi. JI Qatar ahem asal akur masih inti Qatar Karbi atun ke tribal atun particularly Karbi atun ke Jepang rida dak kita suarlu tum apena akur tunde macetokte JI Qatar belum cipido, Dehe masuk ke, Kolkata masuk ke, Bengali ke,
Puluh ke lagi Bengalia culture lo, non tribal culture lo, alam itu ke sisi itu off hip. Karena di customary law tadi ni ke off hip tu sisi itu. Off hip amrit konsumsi apisu apa inti kata macam tu tanah. Lagi sisi itu kan itu bang. It is an attack on the customary law of the country. Langsung ini dapat lagi vote pinang ni. Dulu jaya kata akan klaim lah. Kekek kangkang rapat apa mamu. Kenon uji kimia tu biar langsung citokan koma. Non alam di ayah sisa kucikulo. Toknya kamu. Lagi nona uji kimia tu kan kahing nu atuan di Jepun. Jaya kata yang si apiso aku inti kata kucitok lote. Netum pisi long ledet ko kusi akap non awi kini akar bibi akar bipur ke ninge deko tren deko lasi lake awi kini tuhan tuarkan ting segi japon kahin nu akrom segi japon lasor kahin nu akrom bangke jaya kata japon jadi haji lasi non election bangke jaya kata rem fake ये पेशल सिलों की तू मता जय माता का वोट की तरह वोट की पिलो को तेलके kalau pas kawari lo kan kenteng nggak biar orang nggak bangke lagi kursenem pun teh biar tuh ke ada yang halam tuh kali hasti ki biji kan ke jupi pas lu pakas di tangi betul kan kali pun teh Brahmaputra roy lut pen bang ini apa tak langroy pan roy lut kok pati an pareng di pareng kali prote ok itu lo si jir pensi jor ok kali lo aku sene ma pensi jor bahaya hasti pinam no desi akan dilihat no BJP akan dilihat no Kongres akan dilihat no Bono Sakti alasan mana tarik thongke par nike nake bisa nanti jai kata apa ke dari kongkat ingong dulu, jadi tu kela dari key counting orang ke rem ko high ko ladang singkong ko. Next election mesti ni lebih cisiku. Jaya kata ke non dari kongkat barni, karbiya customary law kan law apa adai itu ya pada cisik dan lah. Kalau bangsa adai itu ban, efisiensi asal kota anggota dengan endun cima. Masih efisiensi ke high hello dong. Namun langsung parti bang ke election itu kan belum jam kau cukup. Masih lain loh. Ini press conference bang ke kami cuma sudah rata pas nama ciri.